Tako je, posebno mi je zaista zadovoljstvo što sam imao priliku dakle, da budem reditelj ove baletske predstave, budući da je ovo tek druga predstava ovoga tipa u produkciji Muzičkog centra Crne Gore i dozvolite mi da prije svega dakle, pohvalim i ohrabrim Muzički centar i zaista velike napore koje ova institucija ulaže dakle, da oformi dakle, ovakav dakle, repertoar i da samim tim kreira dakle, ansambl koji će u godinama koje dolaze dati Crnoj Gori jedan format umjetnički kakav Crna Gora do sada nije imala. Tako da zaista vjerujem da je ovo jedno osvježenje za crnogorsku kulturnu scenu i zaista sam veoma srećan što sam imao priliku dakle, da režiram jednu od prvih predstava dakle, u crnogorskoj produkciji ovoga tipa. Utisci su bili zaista sjajni i sinoć smo imali dakle, premijerno izvođenje u Budvi i dakle, kako dolje tako i večeras ovdje na velikoj sceni Muzičkog centra. Utisci su bili zaista fenomenalni i nadam se da je dakle, publika uživala ovako u onom punom kapacitetu kakav sam ja mogao da percepiram. Dakle, ja sam već i ranije režirao multimedijalne predstave, tako da jeste bio izazov u ovom, dakle, u tom kontekstu dakle, režirati konkretno baletsku predstavu. Gledali smo svakako i njoj da damo određeni multimedijalni karakter zbog same dinamike, zbog ritma, dakle, zbog same teme koju nosi dakle, kompletan komad, a to je Mediteran koji je negdje dakle, i prirodno zahtijevao ova predstava, tako da u suštini smo veoma zadovoljni. Ja bih želio ovom prilikom dakle, da se zahvalim cijelom timu dakle, koji je radio na ovome projektu, da još jednom pohvalim dakle, ovu instituciju, Muzički centar Crne Gore, koji zaista pravi dakle, jedan potpuno novi umjetnički format i ja sam siguran da će u nekom relativno dakle, kratkom periodu ovaj ansambl imati što dakle, da pokaže u regionu i da će sa ponosom se igrati dakle, crnogorske produkcije u regionu i Evropi.